aha attention TVs mo bia kwa ba de ebase kamia koye se beye month ago ana ensem bi beto abonten a yechirima kire se allegedly abayiwa a wodi medjuma e social media so de dona enim na Sakina Mohammed allegedly ekuni Canadian boyfriend a watana no mo e bonte do asese no owa aposifo akache ne kamia koye se wakopimu e wo court batemu a kamia koye se brantie Canadian boga no na busiafo enya ne likely with Sakina adenti achese wakohye sikini ana ede abakot na chese busiafo empene ana enti asese adenti na obi eda jewa na se owo court batemu na osanso akamia kwese wo dress class mu bi a ote abonte na se kirese enye je ukura ana abai we ewowe ana busia no ebuofofofofo a wo hunya wo ye eni maami obi a no ye present e wo court ho ana de ensemi abetudwa ye be ko ne akotie ni numu nsem e de abana so asana no mamenka wo second university foundation ana assess na de jumidi e be so e wa attention TV so the number and 054-830-2985. The court on Sakina Mohammed Bogana Ofi Canada by na girl yesu say ne girlfriend ekunu Sakina Mohammed yes my mama akwa ba am reporting for TV so ebia and then first time pacho e friend me am abra kwampofo ba obo odin a no actually baby ahwe me ifri now the comment about making kind na the amount anope ma yendi nkomo kakra nsa na makokolebu obi kan se kwalebu mekokwalebu anope Grace Amezando me baby girl baako nyame adom yakoye ni surgery no first part no de amana wi okọ YouTube a obehu girl ya she acid edi egu ni so enye de just this Friday you treat you court on my way there is a previous case and the boyfriend on in our 3 them on in our me and sound and the beka say ni kun but penatwe and our matwe a tikios mu and the jasare ho sem no isi nyame adom facha me Grace Amezando etimi akoye the first part of the surgery nani ene na no edi amano nti anka no pe me kwakotua ne hospital bills no na ye yini de na ko but my friend is here no say doctors ne surgery say if 8 air con answer nti ma me nkoi na yeni nkomo kakra emfa Canadian burger ya oba Ghana yesusu say allegedly ni girlfriend Sakina Mohammed Adizatu Canadian Sakina Mohammed Adizatu Canadian and Michael Aku ampo for Jesus allegedly omukun abrante Frank Osei Friday ni court na Friday ni de penny behwe obi beka say fireworks Frank abusuafo ne say Sakina Mohammed asha legacy and also neto and also neto sa Real Angel, say good morning everyone. Good morning Real Angel. Pacha mi jidi so ho ye. Me nyame adom ho ye pa. Real Angel. O say Sakina Mohammed abusuafo e ba court o ene o ma no dwom. Na omu ni hwe beka. Frank abusuafo say omu nti ase Sakina Mohammed ashe legacy. E de aba court no wo so neto. The legacy no share na enye o mahi, enye o time. Sege ni to no wo so yen you serious so enya sem ketua na de video no me de be ma no wahwe say am passe no wo so ne to na wa jaaje asa mo Sakina be buya yo Sakina de asambe ba o video no me de be to YouTube am wahwe just say oh change lo we yi kakra so nko anati bra we na ye na church shada ko count asienu change na ne ye de ma mu fi no sports no nko anati ono nko anzu na eti o ma fi Sakina Mohammed eba no last 2 weeks ago aye call ye no na o she straight dress kakraka but now mu shape ni wo fine and take away parking bi aduane parking bi na ode ebae which is 2 weeks ago on the 12th and ye call ye
any journey to Friday 26 and I call 26 na call no and a Frank or say ebusunya for chere say girl ne dress no nkyerɛ obia or that sells so girl ne dress nkyerɛ obi or that sells oh Frank ebusunya for emu mpanifuo yi bi kyɛ sɛ eba court ho tu ebusunya for ne for sɛ munya abotre na so obi da sells a ye command ntade ye wo ho na ebusunya for timi command ntade nti sɛ na ebusunya for na afa legacy dia command no wa sha anka we dey say beef bi animu ebusunya for ne say legacy no sha any nya o mahi o na emom asege no o so de to kire wo o mahi aden obi a handcuff gu nza na so na wo so to but ne to no me ni so sha da so wo so se bi onante a osi anu apete aso oye wo so won osi anu apete nti unza de no be sheki ebusia fo ezi se daddy ense se wo so ena de wo so ena enya sam kete so munya ge ya omebo no omebo safi na ebusia fo ne dwa rough court wo ubua na ne ye ebusia fo ne hiya wo motan kra ne se ye de wo mudu ye de wo mo ba na Sakina te ka ba akum ene ye de Michael enso tena ka ba akum ba na ne ebusia fo ne se ge yi kura ye call sales na wote no sales na ye de na kwoto wo no biribia ye se ye kwa kwasira no omse be 2-3 weeks ago sales ho no call ye no maame ba akum wo de me the voice ni nyina be to YouTube am wati maame ba akọ say Frank o say ne maame bi say call na moto dispatch moto ene de aduane ya order aduane ye de bre Sakina for the way no be other sales nso me dispatch moto na de aduane bre no dispatch rather ene de aduane bre no na say beef na yekese na nka no kura mpo a wo madwai mumfa ne sai na nso be sheki otu asan guom so e wo court wo enu kura ne ti wo msunsun so ye do mo bedu ya pe ye se judge ni ho enti munko na September na masan aba enom se for the way na de na Ghana sem die kura ye basa manya sa ade na Ghana sem die eye manya eye basa sa Sakina Mohammed ene Michael 2 weeks Sakina ye chi no for Friday ne kokko the first day my mention atade nation not atade red I will give you all those ne dressing no na wati ade nti abusuafo ni buafo na atade red esi ne nanse ena ye yi ne komu na se nsatea bi sa so ahu magazine bi sa ena ne komu no nti hu na basa ha no ne ade so ahu fefefe the next date which is on the 12th see the ne call first day na ye di on Michael nyina call no ena yan city ena ye se charge sheet me hye nya radio se den de ena the next day ye do mo call the same dress na till the next day na ye de ne call the same red dress na then on the 12th na ye call ye no she as a yellow deep yellow atade bi pat as a pata bi enu so si ne na se ezin ena eja 26 yes on Zandra sister oba ene nka san hye de si una se o se makwasha legacy ne top otna ka nim kra na hu ze na obi ka me ma me ko se ne pan chikura guo ene busuafo ni hu no sister for the way na ntimi onu so obre watade no wunim ze handcuff gu nza na de backcoat. Allegedly Sakina Mohammed ayesewe ku ni Canadian boyfriend okopie mu e wo court ebusiafo ebu efu se ka me kwese abayiwe oda so ebo life e wo jona chese nyeje okra ana woda ana ida besomo e wa Attention TV so ye ma monusha moniti yeras